Berikut hasil drawing 16 besar Liga Champion 2022-2023 Selasa 7 November 2022. RB Leipzig versus Manchester City. Paris Saint-Germain versus Bayern Munchen. Inter Milan versus FC Porto. Borussia Dortmund versus Chelsea. Frankfurt versus Napoli. AC Milan versus Tottenham Hotspur. Liverpool versus Real Madrid. Club Brugge versus Benfica. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like dan komen. Jika ada yang mau memberikan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.